Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Lanad, ti address na. Kastoy man, ti kunana, Dear Mr. Lonely. Adaanak iti kaayan ayat, ngem kayat kupaylaeng ti agaram iti sabali. Ngem daytoy gayam, tinangipaay kanyak iti liday, anagbalin nga adal kanyak. Bueno papagayam, intay dinggan ti pakasaritaan ni Arnel. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Sige lang, uminom tabong. Sakti makamoy ti gastos ita. Si Kanto, matinton maminsan, ha? Ay, katuan Kat, kumusta kayo ka ni Joan? Kaslada kayo umuten. Siga man, noon niya ti panagawat mo. Ha? Ay, unay kan, Arnel. Babaero ka talaga. Sikan atin nataera kas kanyak. Agsusukot at talaga ti kaayan ayat mo. Agpilpili lang iti ikalay sakto. Kat napintas mo ti sigod a kaayan ayat mo. Nilayla. Wen, ngem agsapsapulak iti mas napimpintas. Ala, ang ham kita taamangan no makasapol ka iti kugangi, ako nada. Anya ako gangi. Iso nga rod, nagpipintas amin dagiti punteriaek. Awan ti mainayon ako gangi. Ala, makamu ka nga rod no kasta. Ala nga rod din. Uminom tayo. Ilibre ka ita. Apay ngayon may ka dito'y dagos ko, Arnel. Ngam awan man latin sangput mo. Ay, nakainumak namin. Dimagas kami kinibong iti bar. Awan makan dito'y dagos ko. Isungay kanak iti igatang ko. O sige, mabit lang ha. At iti 1,000. 1,000 laang. Anayam at 3,000 Sige man langan. Nasakit yung ulo ka. Joan, bumangon ka ditan. Ingkan mangisagana iti kananta. Masadutak. Kaya't ko pa iti maturog. Sikan ti mapanagluto. Adya, sika na. Ikanak pa iti kwarta nga igatang ko iti kananta. Tapno bumangon na. Inikang ka matiti Rabia. 3,000 ti dinawat mo. Basta ikanak pa'y. Kurang dayjay. Agbayadak iti dagos ko ita. Kat dayjay ti pagbayad ko. Katayan ti sweldo medyo pagpapayam nga opisina. Awanen nagastos kon. Gimatangak iti nangina a cellphone. Anya? Alan, ikanak pa iti kwartam. Tapno bumangon na. Tano saan? Maturog aklangan aging gatrabi Alay, ikang kamanin. Alang araw din, bumangon ka ditan. Teng ka gumatang iti taraon. Sa dino man ay tinagturugam idi Rabi ay, Arnel. Iti dagos ti gayam ko, tatang. Damot balay tayo apagawidam. Ngam apay anas kain amaturog ka iti balay ti sa balay. Nabartegak nga rod iti Rabi Ay, dayta kat ti madikan ka. No kat adda swildom, ingka ibarteg. Adi ka kat agurnong kuma. Tapno addan to aramatam into nagpamilya ka. Unay kayon, tatang. Makauma ti kastang ibagbagayo. Ay na, Arnel. Agnakam ka kuman. Agbalbaliw kan. Huston, kaslaklak kriminal iti kasta pa nagsasawuyo. San matadakas ti imbagak. Ti kunak, agbalbaliw kan. Agurnong kakit de, para iti bangunam to a pamilya. Ape, adi mo imbaga nga umay kagayam dito'y balay ita, Layla. Amukmat nga daka dito'y balayo, no kasta nga awan trabaho. Isa sinapsapak ti inmay. Kaya't ko kumapay ti maturog. Napuyatak ngamin. O sige, inkalat na maturog. Nitatang mulatan ti kasarsaritak.
Kan, agdalusak dito balayo. Aglabaak pa iti murang iyo. Sige, sikati makam mo. Maturog ak nga rod ngagmalmalam. Onay daytan, maturog kang agmalmalam? Anya ka diti nakapuyatam. Nagiinom kami kadagiti gagayem ko. Nagkakanta kami. Kas dela, nawan madi nga inaramid ko. Ay, kaano nga rod ang mapantaag date? Date? Adda ka lang nga roden dito, balay. Ay, no jak umay dito balayo. Talaga asaantan nga kita. Ala, sumardeng kan. Inakon iti silet ko, tinak maturog. Agawit kan tulatan. Kat di naktuririingan na, jak kayat ti masinga. Apo! Ha? Arnel! Oh, anta babae di tarwar. Apo! Kwa? Sige, ingka kitaan no asino dayta. Lasarakak matlaan to'y balayo. Oh, di nakadipastrakan? Dito'y talatan paraangan ngagsarita. Apay! Kayat ko amam-amo ni tatang mo. Kwa? Inton maminsan tulangan. Oh my God. Itulot ka para daan. Tagawit ka ni Jeda Guzma. Arnel? Apay adi mo pastrakan ta sa nga ilim? Kwa? Saanin? Tagawit mo tulangan. Adala yung bagana. Asino ka, miss? Kapin-anom to'y boyfriend ko. Ha? Boyfriend mo ni Arnel? When? Arig na agdandan na kamin. Gaputa ka na yun nga agawid ijay dagus ko. Kat ijaya na maturog. Anya? Kwa? Layla, agpalawagak. Nabayag kayo ka din adwa, anagdandan na? Siguro. Addaliman abulan. Kinapod nuna, itala nga nagawid dito balayda. Gaputamat maturugan, ijay dagus ko. Kastagayam. Joan, pumanaw kan. Saan, Joan? Kayat kumat nga ibagakan ka? Akaayan ayat ko ni Arnel. Anya? Nga mala, siya kung tagpabusoy. Arnel, agwin na swastan. Kasano, Arnel? In-break na kan timay sa girlfriend mo. Kaya't naasawan. Agmay-may sa akon, a babae itibiyag mo. Nuapay ngamin nga imay ka dito'y balay. No sa anak na imay, di jak kumanaduktalan nga dagayam karibal ko di tapusom. Rumwarak, inaksurutan ni Layla. Apay asurutan. Kaya't ka di asawan dayta, amas ay ayatam day ang babae ngam iti siya. When? Apay at tinungpanak. Gapot a babaero ka! Hoy, Joan! Awan ti panggap ko amang ikalay sa kan ka. Nga ora impay ko ti amin ko kan ka? Jak kayat asika ti makatuluyak. Ngamin, sadut ka. Kwarta lang ti amom. Ala, rumarkan dito'y balay mi. Nagalas ti aramid mau, Arnel. Nakasingsingpat ni Layla. Ngam linukom. Tatang. Daytakat nga main. Tanukat adda ag gusto kan ka a babae. Kat tutupam adagusan. Nga uray pa'y addaan kan iti kaayan ayat. Jakon makontak ti cellphone ni Layla, tatang. Uray asino mat amalukaw. Masaktan. Ay, sinayang mo ni Layla. Sapay nasingpag kan nagagat. Kan kaslamatlakan ka. Addaan itinatalgad at trabaho. Tatang. Ay, awan maun. Kalukwan la amin nga amaw. Imbagak ide nga agbalbaliw kan. Ngabdinak dinengag. Kat nukas tamlatan, awan na saya at aturong tibiyag maw. Pasensya kan baro. Gaputaawanan ni Layla dito'y balay. Nagdardaras itay aldaw anang alay ti kawus na kat pimanaw. Papanan na kano, nana? Jakam mo, agsangsangit idisimmangpot. Kat kuna na nga agbakasyon pa'y laeng, ngam di na imbaga no sa dino. Kasta ka din, nana. Jak makontak ti cellphone na. Amang ano makontak yo? Ha? Pangasyo, nana. Awagan yo kuma. Saan ko ang makunta?
Nalabit nga inyofnan ti cellphone na. Surutag ko man ni Layla itinapanan na. Kaya't ko akasarita. Diya ka mo no sa dino tinapanan na. Tadi na imbaga, baro. Apay akas tatirupam nga imay dito'y balay, Arnel. Bong, kasano nga tanda ito eh. Diyak matan makontak ni Layla. Namuan nan akayan ayat ko ni Joan. Daytan ti ibagbagakan ka. Kasladyak kabala na mapukaw ko ni Layla. Saan na bale? Tadamat ni Joan. Di ayos lang nga oray mapukaw mo ni Layla. Ni Layla ti talaga nga ayatek, Bong. Saan apanagayat dayta, Arnel? No di kat pananggundaway kadagiti babae. Bong. Tinasayat nga ramidam. Amerism anaimbag. No asino at talaga ti ay ayatam kada Layla kan Joan. Ni Layla ti talaga nga ayatek. Saan kun nga ayatin ni Joan? Hello, Layla. Agyaman ak ta nakontak kamatlaan yan. Anya ka di pa ti ibagam kanyak. Kat naglawag alinokonak. Nagpapasuyak matan. Iso adi na kuman rangrangan pa. Agkalay sa ta kuman, Layla. Anya? Agkalay sa ta kuman. Agsublikan ta kalay satan. Sigurado ka? Wen, agsublikan. Taurnusan ta ti panagkalay sa ta. Wanya, nakasagana kayo kadin tatang. Intayon iji balay da Layla. Sigurado ka akayat nang agkalay sa kayaw? Isungarod ama pantadumano nen tatang. Ala, intang aruday. Nasayaat mat nga raw, takayat nakalatta. Nga uray linukaw. Awan parikot kanyak no kayat ni Layla ti paikalay sa ken ka, Arnel. Ala basta ikarim adi mo kumanlukwan. Wala na. Sana na maulit ti nagbasulak. Sigurado ka kaday, Layla, balasang ka. Apa ikalay sa ka ni Arnel? Wan, tata. Sigurado ka. Wan, tata. Una, tanarigat no mapilpilitan ka. Kahit kung namat asigurado ka, hindi ala. Agkalay sa kayo nga ruden. Pagsaritaan nyo no kaano ti kayat yo apan nagkalay sa. Adamat tarakan ko abaka. Kan adapay baboy ka. Dagi jaya ti mapartay. Agkalay sa kami ni ti kabitan na panawen, tatang. Nay, adamat babae ang nakatugaw iti paraangan, Arnel. Ni Joan. Apay nga adamanan day ta babae. Winaswas kon ti amin kada kami, tatang. Anya nga iti umay na ibaga. Arnel? Apay nga da ka manin. Imbagak matan adikan kayat. Masikugak. Anya? Masikugak. Iso nga ikalay sana kon. Tano saan? Ang mga nanya ti aramida kiti biyag ko. Kat mairaman ti sikug ko. Anya? Ay, saan adito'y paraangan ti pagsaritaan niyo? Ala, umay kayaw. Umunag tayo. Tapagsaritaan niyo anaimbag day ta aparikot yaw. Nasken nga ikalay sanak ni Arnel, tata. Gaputa masikuga kon. Kagap-gapok iti doktor. Kat masikugag, Arnel. Mga no sana siyak ti amaday ta. Anya? Kasta ti sawam kanyak. Idin to tay jay kadagos kong agnanaad. Arnel, tangay masikaw. Ala, takdram day ta. Saan, tatang? Diyak kayat. Saan akong apumanaw dito'y balayo, tata? Agnaad akong dito, he. Ikalay samon ni Joan, Arnel. Saan, tatang? Ni Layla ti ikalaysak. Iti ka nitong adinak ikalaysa. Dakas ti aramidak. Kat sikat ti mapabasol. Diyak kayat ti kasken ka asadot. Kan kwartala ti amuna. Pinagay ayamang kalaan. Maawatam ka di. Oray anyat ibagbagam. Saan akong apumanaw dito'y balayo? Layla, agtaraitan.
Pumanaw tan ditoy. Umadayutan. Ha? Anya ti parikot? Masikog ni Joan. Kat dinan kahit ti pumanaw iti balay. Anya? Umadayutan ditoy. Sikat ti kayat ko ngay kalaysa. Kunak no awanan parikot, Arnel. Ngam nakarkaruman mo't gaya man. Awan ti parikot. Basta umadayutan ditoy. Pumanaw kan. Layla, Pumanaw kan! saan? Sikat ti kayat ko ngay kalaysa. Saan nakapaikallaysakan ka? Manipod ita. Saan ka nga pagpakita kanya? Layla. Di na karakupan! Kagurgura ka! Kagurgura ka! Agawid ka kit din, Arnel. Sangwam ti parikot mo. Bong. Ala, itulot ka ni Jay Balayo. Diyak kaya ti agawid. At ay ni Joan. Dinan kaya ti pumanaw. Kasano, kat masikugmatan ako nam. Anya ti aramidak. Kaguran ako ni Layla. Agawid ka. Kat agsarita kayo ana imbag ka ni Joan. No talaga adi mo kayat nga ikalaysa. Di bagam kan kwa na. Agpilit nga ikalaysak. Tanodyak ikalaysa. Amangan ka nun dakas ti aramidan na iti bagina. Kat may raman ti sikog na. Daytaitan ti dakas. Agparikutak bong. No dakas ti aramidan na iti bagina. Amangan no sika ti mapabasol. Kan amangan no makonsensyakan tumatlaang. Isu anas kan ngay aywam. Narigatan no ipaypayso na ti kasta nga imbagana. Imbagakan kan Arnel. No dinak ikalaysa. Dakas ti aramidak. Sige. Ikalaysa ka. Ngam di ka mang namnama nga ayaten ka. Sige. Awan parikot iti dayta. Basta ikalaysanak. Kat agnaedak matan dito balayo. No apay ngamin adi ka nagananad. Gaputa talaga akayat ko ang maadanta iti anak. Iso nga ita, ikalaysanak. Tanusan, talaga nga aramidak ti imbagak. Kat sika ti mapabasol. Ingkalaysak ni Joan, ngam ni Layla ti talaga nga ay ayatek, Mr. Lonely. Nga aging nga ita, isulat ta ti ay ayatek. Nalidayak man, ngam awanen mabalin ko. Tuy pagayam mo, Arnel. Arnel, pagayam ko, dayta ti bunga, ti kina playboy mo. Ala, sursuruwam nga ayaten itinapudno ni Joan. Ket no anya dagiti di mo kayat ken kuana, ibagam itinasayaat. Ket agpada kayo nga agbalbaliw, tapno naragsak ti bangunen nyo a pamilya. Bueno papagayam, ingka nangigan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinagan nga Arnel, adinan inlanad ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo, kan iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kenda ito'y nga istasyon. Agyaman kami tingkay panang tarabay, na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita kat naggapo. Kani pagayam ay Linda, iti probinsya ti La Union. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Kaya't kumamat apaidrama da iti pakasarita iti biyag. Nakiasawa kini Arman, uray no agkedked dagiti naganak ko. Gapo ta iso ti first love ko. Kalpasan ti mano atawan, naaddaan kami iti talo nga anak. Ijay ko ana amiris, no apay asaan akayat dagiti naganak ko ni Arman para kanyak. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Erlinda, dito'y drama tayo, Dear Mr. Lonely. O anya, nalakog ka di amin dagiti isursur-sur mo adaing. Saan nga ron? Manmanuma ti gumatang ita.
Ipaibos mo ka di pa'y dagita lakom? Wan ko takurang pa dito yung naglakwak na igatang ko itibagas kan si Daon mi. Ay na, agawid kan. Inkaanawaan nila kay mo makiin-inom manen. Anya? Adan sa foreigner nga intulod na iti isla, iso nga ado ti kwarta nga igam na. Igat-gatang nan iti arak. Agawid akman nga ron, tadyak pa'y nangal daw. Mabisina ko. Sige, agawid kan. Sakbay maibus amin na kwarta na. Iman aldawan nga gininom kayo diti arubayan, ti balay? Kaya't mingarod. Arman, agsarita ta di taonak. Pare, mailiw sa kan ni misis mo Una. Abay, mailiw ka kanya. Bakit? Ayan di kwartam. Amok nga da kwartam. Kat, napanakamat nagisuro-suro iti lakom Ayan tinaglakwam. Awan naglakwak. Tawan gimatang. Yawat mo di kwartam. Tama pa naggumatang iti kanan tayo. Awan apulos bagas. Unay kamatan. Napabiro kam kanyak ti kwartak. Awanan Anyang awanan? Inggatang mo amin iti arak kan pulutan nyo? Itay kami pa'y bigat nga gininom ka dagiti kagayam ko. Ay, una yun na kina-irresponsablem, Arman. Amom nga awan ka nan tayo. Una ang pailang nga ilibre dagita gagayam mo. Anya ti ka na dagiti ubing no sumangpad naman ni pudiswilaan. Mapanak manen umutang iti kanan ni. Mare Erlinda, ada ka di pa'y lakom adaing. Adupay, apay. Naibusan dagiti lakom. Ado pa'y ti agatang iji-igid ti baybay pinanawak. Ingkalakwan idan. Naggapudan sa iti adayo a lugar. Imay dalaang nagbakasyon dito La Union. Kasta ka di? Imbag man mare, ta imbagam kanyak. Awan at talaga igatang ko iti kanan mi. Kunakon ket. Naibus ni pare Arman ti kwarta na iti arak kan pulutan. Inong tak nga rod. O sige mare, inakalaan dagiti lakok adaing. Nanang, makaturog manan ni tatang iji atidug at tugaw iji herwar. Nabartak ka di manan? Wan babi, anak. Iso asikan ti mapan sumakdo. Mabisin kamin kadagiti kakabsat ko. Wan, agluto akon. Ada naglakwak iti daing. Inggatang ko iti kanan tayo ita. Kastamot kan iti balon nyo inton bigat. Nasayat mo't nanang no addan balon mi. Mabisbisinan kami di eskwilaan. No reses, awan igatang mi iti merienda mi. Ala, ingkan sumakdo ta agluto akon. Nanang. Apay nga awanan ti sidain. Sa anak pa anabsog. Indolin ko dagiti daddoma. Si daan dagiti ubing inton bigat. Irwar mo tamabisinak pay. Apay nga idulin mo. Imbag kumamat numangtad ka iti kwarta. Bukbuko damat no ata kwartam. Rumuarak man langan. Buisit kit di kastoy abiyag. Mayat ti aglako itata Sabado, mare. Ado manan ti umay agpipiknik dito igid ti baybay. Wan nga rod. Iso nga inadok ti inalak alako. Sige, agsina ta. Di ta kaabanda, ta dituyak man. Wan mare. Nilakay mo dahi jaya. Adda manon itulod na iti isla. Addan tumanen kwarta na. Ngam igatang nan tumanen iti arak. Ay na, di mo itulok nga aramiden na dahi ta kanayon. Naskan nga aramiden namat dagiti responsibilidad na kas ama ken asawa. Babi, Apay nanang. saan mo tin sumangpot ni tatang yo? Alas 8 iti rabi Ayan di plus light takaduan nakamapan mang biro ken kuana. Agar arami dak iti assignment ko. Madam naman to daytan. Awan kadwak amang sapol ken ni tatang yo. Napnapanan na nga tamanan. Ay, tsaka mo. Amangan no napan manan nakiinom ka dagiti gagayem na Mare, siga ba ito? Birbirukan mi nila kay ko. Saan pa'y nag-awid? Adda ka di dito Ako nagiinom kami itay dito balay. Kuna namin nagawid. Kunak nakaawid ay. Nagturturungan nan ngay. Nagawid mo't itay, mare.
Aman ano ka po iti bartak na. Tila naging idaanan. Si putam analaing tiaglawlaw, Bobby. Ang mga no adalaang dito'y kadaratan ni tatang mo. Una nang. Flashlight am di kas lagkot-kot iti ayon ti pontinyog. Ha? Ninsamat tatang dayjay? Isungak pa iso. Mapantay iti ayan na. Ha? Isungag paiso? Arman! Uy, Arman! Agring ka! Danugan ka amin. Arman! Siyak da ito. Ni Erlinda. Kadwak ni Bobby. Umay kan, hiyawid na kan. Danugan kayo, Ketyo. Aglisi ka, Bobby! Ang mga numadanog na ka. Nanang, apay ngay, danugan na tamatan. Uy, kasano tama yawid ni tatang mo? Dangran na takot. Wisit kayo? Binabayan daklatan ni Jay kadaratan? Ne, apay nga agungat ka, kasta? Inulusan da ka mat Ken kasano amayawid da ka? Kadangran na kami mat. Bagbagiyo lang ti pampanunutan nyo? Apay nga ibagam ti kasta? Amumot nga isaksakit da ka kadagiti anak ta? Adulamin nga bagbagam. Manipo dita. Amin amabirukak. Kukwak lang. Managim pubukod ka talaga. Sige, kanya-kanyan no day tati kayat mo. Tatang, ikan na kami kumaiti balon mi kadagiti kakabsat ko. Anya balo na sasawam. Igatang mi iti merienda mi Abay asak ti pagdawatam. Dumawat kayo kininanang yo. Bobby, umay ka dito. Una nang. Sakit din ti pagdawatan nyo iti kwartayo. Anya nga itar aramidon day tanalaing unay nga inayo. Bobby, awan pa'y balon nyo ita. Mapanak pa'y lagi sursur. At nakita ka kwarta ni tatang, nanang, nakabulsa iti short pant na. Saan na kayo akayat nga ikan? Ano sa nyo pa'y laang day tisaggay sa kayo apandisal ka dagiti adding mo? Una nang. No makalako ak iti ado. Adun to matibalon nyo nga itad ko kada kayo. Agsasarunumot dagiti itultulod nila kay mo di isla. Kanayon ko ang makita. Oray man ado. Kwarta na laang mo't. Talaga saan na nga ititadkan ka? Ay na, mapan nala iinom. Ay, Linda, ni Babing samat day chay. Anya ti aramiden na dito ay katadamag klase na. Agpalpalamamot ka dagiti agpipiknik dito igid ti baybay. Ay, anya matan. Inkanawaan. Apay nga agpalamamot tan di anak mo. O sige. Bobby! Anya ti aramiden dito ay. Nanang? Agpalpalama ka. Nanang? Rumpag ko mga ada ka iya eskwilaan. Apay nga ada ka dito ay. Awan ngamin kwarta, nanang. Mabisbisin ako. Kaya't ko ti kumatang iti tinapay kan Diyos. Isit kayo amin. Baglangan Tanaiyawid da ni tatang dito'y balay, nanang. Huwag nga rod, anak. Pinagtitinulungan da nga inyawid. Mabisin kamin kadagiti kakabsat ko. Awan mo't nga rod naglakwak iti daing. No kayat mo, nanang. Mapanak manan agpalama. Adu ti turista iji-igit ti baybay amang tad iti kwarta. Saan mo nga aramidan dayta? Rumbang agiskwela ka. Saan kang agpalama? Ngamawan mo't ngaminin kwarta tayo, nanang. Saan mo't amang tad ni tatang? Ayabam dagiti adding mo. Agsukat kayo. Tada papanan tayo. Sa dino ti papanan tayo, nanang. Mama. Erlinda? Anak ko. Iso ni Lola yo. Lola? Iso ka din dagiti apukok. Ay na, nagdadakildahan. Lakay! Umay ka! Ada da Erlinda kan dagiti apukot Umay ka! Darasam! Nanang, nagdakkel ti balay dalulo kan Lola. Iso da ito iti balay mi. Simuro tak idi ka ni tatang mo kat imadayo kami.
Baknang kayo, ide. Principal idi ni Lolam, kat soldado mat ni Lolom. Retired da itan. Iso nga ado ti kwartada. Nanang, kayat kun ti agyan ditoy. Jak kayatan ti agsubling agyan iti kalapaw tayo iti igid ti baybay. Mabalin tayo kading agyan ditoy. Nagadumatan ti agsangpot ang makan, mama. Ada ka di celebraran nyo kan ni papa? Ado pa'y tagsangpat. Tanagorder kami pa'y kan ni papa iti makan. Umay nga mindag iti kakabsat mo. Mabain agsangag pakita kat akwada. Apay kumababain ka. Professional da amin. Maya ti biyag da. Idinto ta siya. Nagkasang tinagbanagan ti biyag ko. Iti din na ni Arman nga asawak. Permi ti rigat mi nga giina. Dandan hindi ikamanghan. Nasayaan mo, tanalagip mo tinagawid. Pinanawan mi ti asawak, mama. Nasayaan no kasta. Baybayan na kami nga giina. Maano usak ti bisin ko. Ngam pampanunutag dagiti anak ko. Adda kayon diti balay. Saan yun a problemaan ti makanyo? No kayat mo, dito'y kayon nga agnaad. Mama. Asino kumapay ti pangipatawidan mi iti day ti abalay? No saan asikaburidak mi? Sika saan anakaadal? Kukwam daytoy, Erlinda. Kukwayo kadagiti anak mo. Agawi da, tamapan ko sa rungkaran ni tatangyo. Ibati na kami dito'y balay da lolo kan lola. Agsubliak matlaang. Saan ka di ako nam? Akayat mo tiagyan dito'y? Una, no kadwada ka. Mapan ko lang sa rungkaran ni tatangyo. Agsubliak matlaang adagos. Ano ba yan nagsubli ka pa lang dito, ha? Agasaw ta. Saan ka mabalin abaybayan? Kabalak ti agbyag nga urayawan kayo. Nawatam? May-mayat pekit di ano ag may saak. Tamaramid ko ti kayat ko. Arman. Iso pumanaw kan? Saan ka mabalin a panawan? Pumanaw kan kunakmet. Saan kayo kasapulan? Apay, anya ti mapaspasama kada kayo di tabalayo, Erlinda. Agap apa kayo manan ka ni Arman? Binarsaknak. Iso api manawag. Ay, apay nga min nagsubli ka pay laeng, kat nagawid kayo lang aruden nga agiin na iji lugar yo. Asawak ni Arman. Kadyak mabalin, abas talatan panawan. Ay na, uray anya ti aramidem, saanan nga agbalbaliw pay. Apay nga min nagsubli ka pay laeng. Arak mo't laeng, tinapatagkan kwa na. Ituloy ni nanang yu ti ag-eskwela, tapno mayat to ti panagbiagyo. Puno ka di, nanang. Agiskwela kamot akas kada kami kadagiti adding ko. Wan, ituloy ko, jayjak nalpas idi nga adalag. Agbalin tumot ang maestra ni nanang yu, akas kanyak idi. Mamto nga rudon at iawag mintukan ka, nanang. Mama, amin kami kani kadagiti anak ko. Kat pagadalan nyo kan ni Papa. Katuan anya pa'y ngay. Pangusaran mi ngay ti kwartami kan ni Papam, no saan mi agastusan para kada kayo. At dapay mat dagiti kakamsat mo anak kasagana at umulong kan ka. Agyaman Mama. Nasaya at kayo unay kanyak, kan kadagiti anak ko. No idi pa'y kumaan nagawid kayo. Saan mo kumaan na pasaran dagita anak karo at tuok, itidan na ti asawam. Danda niya akon malpas iti kurso, Mr. Lonely. Saan kamin ang nagsinublyan kini Arman? Nga maging gaita, mamartak pailaeng. Daytoy man ti kapadasak, to'y pagayam mo, Erlinda. Erlinda pagayam ko napintas daytoy pakasaritami ti biyag, ket pakapidutan iti adal dagiti dumdumngeg. Dagiti naganak ket naganak dalatta. Nga uray pay no kasano kadagsen ti basol dagiti anak da. Si dadaan da amang pakawan kadakwada. Saan met basta-basta serken ti biag ti panagasawa. Tadakkel a responsibilidad dayta.
Ken nasken, adenggan ti balakad dagiti naganak, sakbay asar ken ti biyag, tinaasawaan. Sapay la kuma, tagbalbaliw metten nilakay mo. Bueno papagaya, maingka nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan ni Erlinda, iti probinsya ti La Union. Tampok dito programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyurnos kininsurat para iti radyo ni Elena Nudo, kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC, Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay, na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan miag ita ket naggapo. Ken ipagayam Juanito iti probinsya ti La Union. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Awagan nak itinagan a Juanito. Nabayag nga gayem kami kini Chari a kalugarak. Schoolmate kami, manipod elementarya aginggat high school. Ngem kabayatan ti panaggayem mi, mariknak. Ngayon inot anat nagtiriknak kenkwana. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Juanito. Dito'y drama tayo, Dear Mr. Lonely. Kanya ti kunam, in love ka ni Chari? Ay, uwan nga rod, Pards. Kat no agbabarkada tayo. Na-develop ak nga rod kenkwana. Kasanumat ngamin, nag-close kayo mat iti tunggal maysa. Iso nga rod dahi ta tinagrugyan na. Welcome ngamin iji balay mi. Pasaray ijay pa yun amaturog no maminsan. Pards, amirism analaing, dahi tarik nam kenkwana. Ha? Amangan mat, no naingkabsatan laang dahi ta. Saan, Pards? In love ka talaga kenkwanan. Dakkel aparikot dahi ta. Oh, anya ngay kararamidan nyo ditoy. Intayon kadoan da kami nga adlangoy. Juanito, umay kan. Sige, umaya kon. Wan, umay kan. Wan, umaya kon. Umay kan. Di nakbuyudan Nagbayag kamat ngamin amag na. Darasam tanay nagmayat yaglangoy. Oh, addi ti cellphone ko. Picturean nakman ket di. Tapno adda i-post ko iti Facebook ko. Wan Oh, okay ka din dahi ti pa nag-post ko? Wan, mayat detan. Mayat ka mayat. Tagayam saan mo? Napintas ka lata. Uraan niya nga ang gulo, Chari. Ibagbagam laang dahi tabarkada ka. Saan man? Talaga napintas ka. Isungarot na... Nainlavakan ka. Anyati ko na? Ha? Awan? Adaya yung bagak? Adda. Ulitem. Napintas ka kunak. Saan? Adda pa'y sabali nga imbagam. Diyan na udi. Kaya't mo adenggan? Wan. Diyak namin nangagunay. Kunak, nainlavakan ka. Anya? Day tatipod no, Chari. Agayatakan ka. Katsapay ko tadi nakagura iti da ito yung impudnokan ka. Nakita yung ka din ni Chari? Kat no aglanglangoy kayo itay, iti-igit ti baybay. Win nga rod. Kat inayaban ni Juanito itay. Nakita pa yung nagpicture da. Oy, Juanito. Apay anak kaululay magkadita. At tagari ka mat Si kagayam ti kadwa ni Chari itay. Saan pa'y analpas ti picnic tayo? Ado pa'y ti makan ije cottage. Sa dino nga ta tinapanan na. Amangan no adalang iti-igid. Sige, mapan ko man nga rubirukan. Ay, una. Ay, Pards. Intam taglangoy. Ay, Pards. Anyamot nga iti maibagam ka ni Chari. Ha? Kalaat mo na nagpukaw. May nakalaang ingguyod itay ngaglangoy. Dakla pa man imbagbaga kan kuana.
Tiyan niya. Tipod na riknak. Ha? Impod nung tiriknam? Nailawan ko nga rod. Kunak ano, okay kan kwa na. Anya? Ay, nagturd kan anang ibaga? Dakas ka di dyan nga naramid ko. Ay, kat awanan ni Chari. Hindi nga rod nagpudno ak. Imadayo mo ten. Ay, abak. Agam, di na kahit tito malyaw. Anya nga tati kahit asawon day jay aya. Juanito, apay asaan mo tan nga umay dito yung balay ni Chari? Di, kanayon nga umay dito yung agpasyar. Busy manang. Busy ti trabaho na. Uray mo't edi sobra busy. Umay latamot maki-internet, kan maki-computer. Ita, pulos adi agpakpakita. Diyak manam mo. Kaano edi ko naman napan kayo nagpiknik iji baybay? Di na palabas ang bulan manang. Sipod idin. Saanan ngayon imay? Umay tulat ta ang mga noy sudaytan. Ala, ingka ilukat adapos. Ne, sika mo dyan. Juanito, imbaon ni Chari dito balayo. Umay ko kano alaan dagiti nabati agamit na. Kasta ka di? Di na ka di kayat nga umay dito balay? Ado kano ti as-asikaswen na. Ang nakatugaw lang mati dya balay da. Umunod ka pa kayo. Ay, agyaman Fred. Kunak narod nga umay ni Chari, ngam di namot kayat. Damagag man kan ka. Adda ka di nagapaan nyo? Saan mat ani Chari jay may abisitam? Ni Jenday jay manang. Barkada mi matlaeng. Imbaon ka no ni Chari. Nga may naalaan dagiti gamit na anabati na dito'y balay. Ne. Apa yun? Kasapulan na siguro. Ano dagiti gamit ni Chari dito'y? Ingkay man nga alaan man na. Taitad mo ko ni Jen. Sige, inakalaan. Pagurayam ni Jen. Dagiti gamit ni Chari anabati dito'y balay. Ay, adugayam. Adabadbado, kandad dumapay. Umumyan dito ni Chari? Wen, Jen. Agkakaidada ka ni manang ko. Napintas kami tilin na nganda. Ay, kasta? Jen, awan ka dito na ibagbagakan ka ni Chari? Awan mat. Basta imbaon naklaang. Gumurguran samat kanya kon. Apay ko maagumurakan ka. Anya ngamin tibasol mo. Uy, addan samat di mi ammo, may papankada kayo adwaa. Ay ko, awan. Awan, Jen. No, adda nagkinuraan nyo. Mabalin tayo mat apagsasaritaan dayta. Saan ka di? Kat uwan mat. Aging ga iti awan ti ibagayo kada kami. Saan tayo ang masolbar dayta aparikot? Parts. Apa ay parts? Aday pakitakan ka. Anya na ita? Talaga kagurguran akmat ka ni Chari. Tapay anak ko nam data. Kita ma. In-block nakmat ka ni iti social media account na. Aywan. Saan mo na ma-search? Kinaguran ang tiinaramid ko. Hey, si kantumot ngamin. Saan ka naging inayad? Ito'y tumot nga minariknak. Nuapay nga italangan nagayatak. Kat isupay. Agbabarkada tayo ngamin, Pards. Pakabasulak ka din no nagayatak kan ko na. Saan mo't kiti abasol da ita? Impudnok lang mati ayat ko ha. Isumot nga min ti marikriknak. Amok da ita, Pards. Ita, kagurguran ako. In-block na lang aro din. Diyak pa yun maawagan ti cellphone na. Sige. Bayam, tanwag kita kami. Kasaritak to. Sigurado ka? Una. Masapul nga agsubli. Tisigod alinangan yu adwa. Pards, agyaman na ka. Numaaramid mo da ita. Aggagayam tayo. Isung agtitinulong tayo. Un gayam. Inak gumatang iti chocolate. Ken sabong. Itad mo tukon ko na, ha?
Paraan niya. Peace offering ko kun kuana. Ha? O sige, itulod ko to ijay balayda, dahi ta peace offering mo. Sige, Pards. Ket agyaman ak unay. Juanito, Manang, kunak no nakaturog kan. agin internet ak pala. Dak pala ngamin makaturo. Nasabat ko ni Chari itay, ijay mall. Ha? Adamat katwa na alalaki. Boyfriend na siguro, ta naka-holding hands daman. Addan boyfriend na. Madlaw nga ada relasyon da. Ngam imasidag kanyak ni Chari. Kat nakigtutak, itimpod no na. Adda impod no nakan ka manang. Imbagam ka no, nga in love ka kan kwa na. Pudno ka di nga imbagam day takan kwa na. Jak nalapdan tirik nak manang. Iso day ta, tinangguraan na kan ka. Gimura gayam kanyak. Saan naman nga indiretso, nga mawatak akasta. Basol ka di nga agayatak iti may sa barkadak manang. Agkita kayo laangan, kat agsarita kayo kano. Kasta ka di? Sa dino kano ti pagkitaan mi? Ay kat kasaritang to Day tati may sa pampanunatak. Iso adyak makaturturog manang. Di mo mabalin nga ayatan ni Chari, taadaanan iti boyfriend. Kan may sa, agbarkada kayo. Ti aramidam, makisinara ka kan kwa na, kat agsarita kayo. Buwan manang. Ure mabainak. Makisarita klatakan kwa na. Anya ka matan, Pards. Insublim mo't day tasabo nga impaitad ko kani Chari. Nagsakit tirik na. Tani, nalaylay dan. Kahit manung aldawas anta nagkita. Isublik tasan akayat ni Charing awatin. Ha? Unay matan. Naperdin ti pa naggayim mi. Gapulang iti naibagak. Awan man kidit na ibaga na, sakit tinakam na kan ka. Sana na masapol nga ibaga na pa'y kanyak, Pards. Talaga mariknak sakit tinakam na. Di nalaan kayat nga awatan dagiti ipapaitin mo. Uray namin anong imbagak, apis offering mo. Masapol ka sa ritak. Aywan gayam. Nadakamat ko day takan kwa na. Numabalin ka no, agkita kayo intun Sabado, iti sigud a pagkikitaan tayong agbabarkada. Mabalin mo't kit di. Kaya't mo ka di, ta sumurutak. Da kami abarkadam. Ni Jen. Sige man. Tapno naturturod ti pakinakam ko asumangukan ko na. Panagkunam, umaingatan ni Juanito ita. Umay dayjay. Apay kumaasaan. Naskan nga agsarita kami. Tapnoan mo na ti epekto ti inaramid na. Oh, isudan da kita. Dito'y kayo lang Sanda kami apanawan. Wan. Imo na kayo gaman nakasangpat. Jen. Ide kayo pa'y lang may salamisaan. Agsarita kami lang. Sige. Sige, Juanito. Agtugaw ka. Pasensya kan, Chari. Diyak ko man kaya't ti sumangukan ka. Anya klase ka abarkada. Mananggundaway ka. Awan matikas ta panggap ko, Chari. Dinadaol mo ti friendship ka. Amo mo nito, namimpinsan anapukaw ti panagtalagkukan ka. Kas talaunay ti panagtalagkukan ka. Imbilang ka kas gayem ko. Kabsat pa yan no ar-arigan. Ngam kala at ngayon pudnom ti panagayat mo kanya. Pakawanan na ko, Machari. Sorry, no nasaktan direk nan. Saanan ang maisublipay ti panagtalagkukan ka, Juanito? Pakawanan na ko, ma. Ken Mesa, adan boyfriend ko. Anya ti kayat mong aramidak. Tapno mapakawan na, Chari. Sardangan na kon. Anya ti kayat mo asawan. Gaputa kayat kon awaswasan ti panaggayem ta. Urek adi ti panaggayem ta. Ket mapukawan. Saan ka arumbang apagtal ka na gayam mo kanito? Saan ka amapakawan iti inaramid mo?
Dinadaol mo ti friendship ta. Chari, saan ka ba'y apumanaw? Agawid akon dyan. Nalpas kamin ang nagsarita kini Juanito. Ngam agbabarkada tayo. Apay amasapul adumanon iti kastoy. Diyak kayat akadwa ni Juanito. Ngam, kasanon ti panagbabarkada tayo. Umanugotak ang makibarkada kada kayo. No ikating nyo ni Juanito iti grupo. Anya? Agan nagkadyan. Amangan no si kantumat ti sumaruno apangipudnuan na iti ayat na. Jen, Chari, naka-order kami iti kanan tayo. Diyak kayat ti sumango kada kayo. Chari! Chari! Bye-bye amon, Juanito. Saan mon alapdan? Bayam apumanaw. Nadadalan ti pa nagbabarkada tayo. Gapo kanyak, Jen. Di mo ibagati kasta. Buo latat ti panagbabarkada tayo. Bayam asumina ni Chari. Para kanyak, saan abasol ti inaramid mo? Saan abasol ti panangipudnom iti panagayat mo kankwana? Masaya nga anak, iti pan nakadadaal ti panagpagayam mi kinichari, Mr. Lonely. Aging ga ita, pampanunutak ti napasamak, ket makonkonsensyaak. Daytoy man ti kapadasak, to'y pagayam mo, Juanito. Juanito, pagayam ko, awan ti rumbeng apakakonsensyaam. Nuar arigen, awan ti rumbeng apangguraan kan kanichari, gaputawan matidakes nga inaramid mo. Akat ala, no pay di na kan kayat agayam ni Chari, taadulat tamet dagiti gagayam mo. Kaya't dumteng tulat ta ti babae, ama ikari, para kan ka. Bueno papagayam, ingka nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan ni Juanito, iti probinsya ti La Union. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyurnos kininsurat para iti radyo ni Elena Nudo, kaniti madireksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.